Ni busiaisia nina udhocha ingi tutambanie mwendini wa unenania wake Faith Mackenzie na governor wa county ya Makueni ula ni Kivutha Kibwana vala tukwitha tikwatiania namo imwe kwa imwe kuma wote na indi kwaku Faith Mackenzie. Wakati ni saa Veronica Siombua wengaliko iswingi ya studio Bamutongo TV na hindi mudanyani wa umundi tuinaonenania na governor wa county ya Makueni bala kwithwa aitwelesia maundu kauta na bala tukwithwa tuende na unenania na aitwelesia maundu ala minite kwika na leo bangie na kwika ibinda yiwi utongo ini wa county ni ya Makueni na nienda ngutongie mubya umanya governor nundu wa kutothocha ba obisine kwaku bala tukwithwa tuinenanisia maundu kauta mudanyani wa umundi na indi nenda twambise nambe ndiamba ukukavia nundu wa kwithwa mwakaniu ulaombano witha wa magavana na utongoi wa county withwa kuma Kueni undu su yiyilata wiyata walilitana kana umbano su withwa ko ta county mbe ndina usonge kule yuyu nambe kwasia ne karibu muno ko kwitu Makueni nitwa nitwa moyo muno nundu wa Mutongo TV kuka katika county yitu na ni kwa tene patona kazi yeneo ibinda yambe katika county sia Makueni kubika ofisi wa governor na ningi nundu bekela kindu tukita sekeb kana ngwatanio ya maendeleo nitu kuona kana mukadi okukungi kana twenda step by step emwetwe ilionde undusu wa umbano ula wa county si miongona na muonza pamwe na za masitu sio teti parliament senate na national assembly na hivyo nde ala wethia twe mubeani wa serikali sia Mutiuko nundu wa kukaku mwe wa nana matuko miongona na kubika miongona na thandatu mwaka u ni kindu kinene muno pio nundu uoni umbano wa muonza na tunomba na kila mwaka na yuni wa mwiso wa kumba na kila mwaka wa dhala tukomba na kila miakele yiku utu inebusone na muno ni marata kuthi bandu wala pe kisomo cha serikali sia kutiuka na ningiti ibinda yambe pe ibindenge magavana onde mokite ku Makueni kuka kuona ni chao emuki utuma tukathiwa nondu wa kutwaisia serikali sia Mutiuko onesa na yuko mwezi wa nana munene wa nthi Uhuru Kenyatta Prime Minister Raila munini wa Uhuru Ruto na andu ingi onde makoka yuko na kindu kila tukwitha twinenea ni mawaluku eno gura climate change undu nzebe si kwaliuka undu kuna uanesa kutiku anesa undu kwina byobu mwingi undu kwina mauru tese mwana ko negitumi chao ke utumwa kwitha kwina mwaliuko mama tembo su na indi ni chao ke lando matana kwika nikana ukasa kwithia ni tumano na thina usu ko une kindu kinene muno byu Makueni no kamba na ithi tutikwendokeka tu idioka mama Kueni twenda tukeke na alangi mokamba masaku nundu itha biashara mwingi muno na nduta ngilita ndatu nana meuka ku no kethe tukakuna mpaka we musanze uyu wa corona na ona ku nitu sanza ndo ala ingange yu tunengwe ndawa isu nikana wise kwithia ndo ala methwa mai pulana naeni na sanze wise kwithia bai mbanga bai muisio muno kuni kindu kinene kwetha kuna biashara mwingi muno ndo atusumo kama hoteli mwanza makoma makouswa uhibia ndo makombo ye na ne mambie kwiko ona ala meuta siendo sio ne meuta hawkers mewe yani ukasa kwetha ni kindu kisio na indi andu maima na kuma Kueni kwiliata na tuinena na andu asu akamaituma ndo ange maisa kwesa kuthike ka biashara inge kundu kungi kuwithwa ni kindu kinene muno kelele cha umbano wa serikali sia Mutiuko sikwitha yuka ku Makueni ni chao yu muno no umbano withwa yu ne thwa kila mwaka ukasa kwitha ni twoka twakulania serikali sia Mutiuko ibiketa ba na twi thwa twi na serikali nene
ni chao kala tuweka imwe tukeka nesa kula kwena thina ni kwao ni pa yukaza kwithia nita kukulania YouTube kete ba kendo ketu nambe mwaka wa ngili ile na 13 cha serikali sa mutiuko devolution mona weza kwetha ni bandu ba kukulania YouTube kete ba tuende nesa ta mathina la mebone meba tutona kwikata ni kana mathina asuma kwetha tebo mai lakini mona ndo nawe tagwitina ni kendo kicho kulania mawali kumanzebe kana climate change kwa na environment ituka kulania ni kitimi chao mathina yu mokete ukasa kwithia ona ando ila meti malia matemanga matemamaka makuithanga thi nditambi ya kuthuka ukasa kwithia tela ngai watu ningie unit umethukisie Kuna kiwu kutena kiwu mauma yongeleka matongeleka nzebe tenzio yu utisa kwithia pesi ndo si kwike kando indi makasi woni woyi kanani chawo enda chao kai na undu ithiene na ithito kweyowa na kwika maundu ala mate kwende kanane mame utumwa kwitha kwina mawali uku ama nzebe na indi tutithwa na thina uchu ni choke laki nene wa muno katika umbanosu ni kulia weta governor wa county ya Makueni kwithi wandu maingi bitu atongo ya maingi bitu mayuka umbanoni ba county ya Makueni wigata wina moyo mwingi no mbaga mundu ebe na moyo mwingi webuta mundu lakini muno mama Kueni onde na muno makamba onde mundu kindu kini ndicheke kaya yambe ku ukamba na yu kindu chama dabazo ningi tokitu mandu ningi mewa yulo manenjiwe magaiwe kilasi yesu nundu wona ndionde ituka bandu iti kilasi kama Kueni ituka bandu mana lakini ni undu wa idionde nundu u mundu wa Makueni ainiane make ti governor mundu wa Makueni muno kututwa ya andu mbe twasi andu mbe atrasi wengi kila nomba kalila ni tuosovya kiwu chakulosia na also manana ukela kwetha ni tuosovya manana ala withwa ni ta ama soba sia tomato sauce ila kwa kisungira wa paste no ala ngi makamu na ochuni kina kusovya kwa manana zu na kiyo bwe kiucha maembe obo ni kemwe no kemwe lakini kwa sababu kina kipadokanyo ila cha juice cha kigu na kiki cha manana na maembe uweza kana sio skendo nini na ukaza kwetha yuni chambia kwa ondongi you kuni tunaona kana yuni ndito kuyando kana idine tupikisie bandu tuona kana yuni kwa ne enende whether ni cooperative kwa mwana strategic investor kana mundu la wa biasala whether ase mwana kwa la market si ndono si na chao na ingi tuena bandu tuso bya pandengo makendo na chini kiende na odela weza kwetha ndengo ne sikuka ikathambua na ndengo tuenamba ile ano namba mwe ndengo ne kitwi Makueni namba ile kuona isi akitwe tano sikuka ku ni kana na masako na ningi meru tarakaniti embu no ningi taveta na bona wosi yuka za kwetha ne tuita nisi uthambua sia mino thambu ika pakiwa na indi itatu anwa kanaweza kwethia ne ukaza kwethia ni mithemba kibathukanio na indi itisa yuko twa sokoni kwa supermarket ila wethasi katika chao supermarket na bubu no tukwenda ingi yuni tukwenda thukuma ingi na cooperative nono tusobete cooperative sia matunda sia ndengu isu sia ngoko yu ukaza sindila twekano tangu kona sona to sovya kindu kingi pandu wero waketise kituki kidinzi changu ko na kwa busesio yune tukwatie embassy ya Hungary asumo metenza no tutete jana silingi liliana milioni yana demo milioni matutete senso pala tubikite ndi imaje kindu kinene pamwe na serikali nene weza kwetha yuna po neveza kwetha ngugu ila sionde siumeto nako siwaka bubu ne sio
tendo nesa ika park wa nesa ukaza kwetha ni utwawa kundu na kundu chukunda choni kindu tuchete leta muno pe bandu bangi katika kilome tu sovya kindu chothia muno kuthia wetha ni wimbi ni muvya ni mwe okundio muna mbemba nikana uzo kwetha isimu ni utumwa kwa masukulu tasiana ini kana masvitali kundukula kukwenda kana lewa muthembosu chuni kindu kutuonie kana wasisekela aimimeka waza andu makumeka hata na iwaambio matete zile ro value addition tuona kana chu tukakikwata nesa ni hoteli kwa sababu gavana yuluwa kambuni ya yeye ivigire yuthia I kambuni ne ningi nundu muno ola tweka twasia kana alandu me dairy ola wiwa kana ndo mukiwe bandu wathi bandu soko no kiwe kana twina dairy itu pola thia ma kama matwabu na imwe mateza kweta mwiwa thela kana chuma cha thela yutuona kana thia yuni kana uze kwithia nesio na andu mainywa ite kumaumesia matiwo wa tuona kana yutu matetheze na ila sita wakula na ni kundu bakuve mbeba miongole kula tutethetie wethwa ni kikema wethwa ni kathonzweni wethwa ni bawote wethwa ni ngaliko cia kilome kila bakuve kila mindo kila kwanda kwe mawajia kwetha ngombe wethwa ni sio kamwa yitu wethwa tweka ata tweka kutethecia andu ona bala thia tikindu kimukela kitu kinene ta maembe kana horticulture ndengu isu lakini tuona nondo bandu mekwithia ngombe cia grade yitwe kou ni tu matethecia na yitwe ndatu sovyo muno ikathonzweni yitwe ne bothi ila yingi yuthi kwetwe ukaza kwithwa ne asovyo muno na tukaendea bandu tukambia kwika mala ona mala no mekawa ni kundu kumwe bata ila flavor ila yongeleto taweza ni yongeleto maembe juisi ya maembe kana chao yuwe bana tukwenda kwikata kwiku ni twithiro na thina katika kundu kumwe machines moka no ni machine ama manene muno taweza kikema na ila kathonzweni tukaza kwithia mwandu tukwenda na mabundisia undu maele kutumia machine isu nesa nikana kaza kwithia ni ende nesa na the normal with our katika cooperatives ni andu amwe alama nengo unene ukaza kwithia mati no sambali we ni mati kutethi andu nesa mwana mekuka sindu sio pe bandu batialite kona nundu kwitu twasia wetho ni kindu kwika wetho be kindu kitaende nesa weta tuwete wetho be ni muhimu wetho be muhimu tu wete tubuthwe ni kana tuvileume nesa nundu kona weka maendeo maku utekwitikila kana kwina sindu imwe ite uthi nesa uthi na mbe nesa lakini na ubu no tutatete nundu twenda wetho we mwemi wina ng'ombe yaku ni wizibu ni wakwata thia na wakwata mpesa wetho wina maembe maku wetho wina ndengu ciaku wetho wina chau chaku wetho wina ukaza kwetha isio onthe wabulanie kila okwata ni wetha wina okwati na bathi nesa tunene yuluwa kadi iwa nenganisha uiti kana wima wa mwesia universal healthcare ni yutebeti mwini ndata kupikia nibu kumasyo nibu kumanu ndu wona wa undu yitu ambie kwika twaise kana andu ni mathina amo no byo ndu wa maundu amo ukaza kwethia ni wasia mundu wathwa ni kindu cha kutemwa ni kindu cha kukala hospitali muno wathwa ni ta cancer ni kwikala yini kwikala hospitali yende mbesi lo kwesa kwetua ukataketheka ukaza kwethia ni ningi uketa arambi ukaza kwethia ni seingeva arambi tema kuyana tuona kana kila mundu makwenu ndo ibindane turambia vaya ndo yuto isi kana andu maiva silingi milioni dhiana ukaza kweza yu alame kuitwa hospitali ila siya kuitwa mbesa tila sita level 4 ila nange siya okoma yu ukaza kweza ya andu asu nime tuwakola nembesi ila siya onde maiva ni silingi ta
milioni yana itu akula ni tondo ando maitu ne mesi itu ne ngili manele yuke la musio kai basilingi maana 5 itu ikwata maana ngili yana milioni yana itu wata twase kuyundu itu kweka tuyando basilingi maana 5 kila musi household na twase kenge twase kana laku wetha mundu miaka 35 na yulu takwa ende nduele kweba ona bala takwa mundu wetha ono kwati to welo kweba lakini nduele kweba alama 35 na chao na 5 na yulu asuma tekwe kata matekwe na ende yuti to na musi wakuonde wetha ne kutemwa wetha ne kwa hospitali wetha ne ndawa wetha ne sindu imwila tutona kuebidiwa thawa moni nangi itawethane mayo mayo kwikwa na wenda mayo amwe special ibu no kweba wethane accident na be chomo kwekwa chutisa kwethia na cho nondo kyo mangotlo maingange una kuno kumia kendo wethane ilaita dialysis kana wethambwe mbio na wutisa kwethane be kendo ukumia na tito ndo monondo hospitali si lobi ando momasia whether ni kwa cancer nondo na witu wa cancer ila ito chemotherapy uriza kwenda na ubeke ndo kumia lakini kichao kinde yango yu ukaza kwenda be sindu simwe na naange lakini ila ningi onaino ito counseling nondo katika ndeno ni kwa tini di county twe kendu cha counseling ila mondo weza kwenda akili ne kumudhenia ukaza kwenda no kwithukiwa nando makamotethesia weza kwenda sindwila ningi nesia mana yu pero tena wakana witi ne mume ando alenga andike mbe wa nusu ya dola rwandikite na suma witi no kaza kwenda ngarama kwenda alichao yeyolo yuta yula tuna kwa tetembeza kuma serikali nene sia na wati sia mwe wakele sia mwe wakati na wakana twena mbo kwata iyo mwana tukutana thina wa ndawa okasa kutha ni iteko kana metuke ndo sile kana metuke na kwa bahati musio nondo ni tuwe twakwata nondo na neni na alama tunenga mona mometa wa meds kwa miaka na matunenga nondo tukaiva twakwata chao au twakwata mbesa na kemsa unabala kemsa yina mathina okasa kwitheti kuthukumando witha thukuma lakini yuko bikabubu kila kingitu na mukasa na chiyu neko kwe andu ndukale kwe bano bendo umekwetela mundu awa yumaga ila maana 5 na yitu kamya ye iba itene kana uze kwita mbezi zino zio tumiwa kuwanda wa kukata na kindu kimwe noni kete andu pio nondo yusi vitale isito inda corona andu maithi lobi makaitwa na corona na milioni wako mazibitali vinda yingi idi ko gwitu ne mana naindi ni mubehamo siaisia omutongo TV nundu wakusakwa kwithiwa naitu ndini onenania utwethiwa nago kuma ba obisini wa governor wa county ya Makueni naindi ni utunga studio Valabe Erastus Nzomo nikana afikie na kutumindukilia mpilingi wa tek nikana afikie na kutumindukilia ndini wa bilingi wa Maovo nyini to Faith Mackenzie wa Mutunga ende yanakwilola kisese chaku cha Mutongo TV tiwanesa naindi ni muvya muno mundu Faith Mackenzie wa Mutunga imwe kwa imwe kuma maofisini ma governor ni kuya musini wa wote county ya Makueni Veronica governor professor kivutha kibwana naindi ndakwa atakana kaka Mutongo nesa muno na niwe mweni witu wa mbe muthenya wa umuthi naindi nimetha matwa icio unenanya wi musio muno na yu Veronica niona twafika masaa ma 10 na mauvo maitu na tukekali nenge tukekune sana ngendo izethi ai nitwamina wazema utumani ene maiti akamba meazi habe umangala nondo azizia mwa utumani mitandao nitu ni muvea muno asese maitu mosese nondo wa kunyuva mwanya wa kutwelwela kulikandeni wa mitandao yitu na kufikia na kwitha witu atia na Veronica akamba maina moyo mena moyo na mena moyo nondo ni makwata chini ni makwata kisese kikwitha ki mathini kia mathina mo na makwata cheni ndini wa ukamba witu na mumo wanga ino kwitha naito ni kwitha tisiana siake na titha na ngwata thio nondo va Mutongo TV twasia ngwata ni ya mukamba na ngwata ni vinya na nengi
woni wa kila mundu vatu kunenge ndaya na yu mashabiki ni metisi muno measia meenda ndawa kana Bernard Mbadha kativoi na yu nengi twamina vatu yambolika ngalikwa pastor amboto voya nikendo ise yetu akila nyanga likwe yengi tusonge ndi kutabia bagasa asiana no tusonga bagasa monza okosongo ndo kana ilaka kwatwa kwitha mautanu kwitha araka ya maundu utanu witha we mwingi tiwo na indi tivatu manengeleli mautanu ene ndi maito na mwendo musese ndi kwathakana muthenyani wa oni kwacha witha wikwatiana nake Faith Mackenzie wa Mutunga ndini wa kilungu cha Amukai va Mutongo TV oni kwacha saa umwe mpaka mwendoni wa saa 3 cia kwacha nenye Erastus Kithuku Anzomo twitha twikwatiania mwendoni wa saa 7 muthenyani wa oni ndini wa vilingi wa Mauvo na kwa Veronica Siombua ngetha nenu ndini wa vilingi wa Mauvo saa umwe wa wiyo na saa 3 cia wiyo ni uni matuko ana mwai ni wakatano mwaka ni 2021 na indi timutungia mvea wi mwanano ndo wa kusakua Mutongo TV na kutambanya na ito kwa oyu tiwa Inesa.